Ban penhiar shushu igashnat trei kam jong ka seng kinang elam jong ka seng Ribhoy Youth Federation sengkmi kila hiar daladesh igashnong kor step Ribhoy district ka bahap hapo jong ka umden circle ban form ya kilai telik unit ki batmai ya ka bala tip ka kor step unit ka umdok high unit bat ka patau unit bala yo ban pen scam mi kinong kit kam batmai jong ki take unit da ka jong ya sakilang jong usamla Leander Nongshli ubadeu assistant general secretary sengkmi usamla Wan Marwen ubadeu sport secretary sengkmi usamla prangkela batla pen skemi kinong kit kam batmai jong kiteki unit da usamla RJ thank you ubadeu political secretary sengkmi haga jinga don langru kinong kit kam jong ka umden circle ki bakentop usamla Wonders im ubadeu president ka umden circle usamla Andreas Makri ubadeu general secretary ka umden circle Hakane kesngi haswa man sedang iki program kinong elam ka seng kila sedang da ka jing ruai Ribhoy anthem kum ka da ka jing kan mau ej bat ka jing burom ya kari la yo ru hakane kesngi ki jing kren baper na kinong elam bat kinong kit kam ki ba khmat jong ka seng ha ka ba kila kentu kan pham ki paraduk hot jong ka seng bakin long barbor ki briu ki balen lade bat ban IT lade na ka benta ban yadai ka ri bat ka jaj ban riu bat ban nom island ban sha yu roj ha ki nong wei shisngi ban pendu ka hok long try man try but kum kirang nong yale ki dei ban long barbor ki bela pen kre ban yale na ka benta ka ri bat ka jaj ban riu Kashnong Koster Niwan Hungne Niso Elade Manlong Kikot Jong Kaseng Ribhoy Youth Federation RBYF Ni kirang samla Kashnong Patau Niwan Hungne Niso Elade Manlong Kirkot Bapura Jong Kaseng Kashnong Umdokha Iwan Hangne Pan Penyeso Elade Panlong no Kum Kirkot Bapura Jong Kaseng Ribhoy Youth Federation Ya ubah bipul thank you Presiden Ubestat La IT yang ini bangin form unit bangin aji kan pastu ya kun samla ki jogi nantaban kentiu ya Ribhoy kuble sibun ba biful la damdan rumah ni ai kuble yo sekretari baro ka bodi jong karbel ba kade karbel jongi laseng nadu ka kendai yo kunai hadu menta tipi ka don ka unit hadu bangi thauri pa ka unit baro ka unit arbel hadu menta kasi ka adap Laispa Sanpawoi unit jong kedong Ribhoy kabar nila hadu light pusau unit circle but artli gizun ka them jirang borakawai nikot western zone hati don ka circle unit don ka western zone kabar sathanyum rai borakawai stay ni don ka eastern zone Hangkur don present secretary kibanang hap po jong ka central body but hadil ka zone don circle don unit the high top level committee kamot day ka central body po ilang present secretary but ka still member kata hakar biaf gila thong tu logo balai la ka chwar khup rendang hablur la thau ta unong saindur ba hablur pi kai balur masih lur pathar ma ka chuar vat ka longkor ya hair ba benchat punta kadai ka ba son ba ni kadai ka ba saindur war be hadu menel arwoi ite Ribhoy ritam ha bai jonga tolong lang ki khud jong pa teli ngimiang hab yang lang berkhoi para ngin kiu kadan rukam saneng bosan ra bosne kani kan them karbi waya fubo ka jilam ba bipul mata berkhoi kerleng sadang hoi lukai kiramba lalei benlum benlang towan
ngin pencai bakla banga mak bak na kabaduna pendapat hi kabatam menjalan karbiaf kedon kumta kamusen moto am tu ban sakri langsung tu mereka batai subun ban trei monsong ha klem tulok ha karbiaf mereka tulok hoi tilok ramba ki parasam la kabaya galon kanam gaburam ka jingkar khu jong play sendat ka jinya tim mai ha kalau kumbang ya sedok lang prakaro praboy sisin uno kasi busa apo ka dong ka temri boy jini kata ka di ka bar bef kadan uno bru badak kat prasam seneng cendrang ula baladap kat prasam hado bataman kat bala betrei ula bet ibet benrung ha ka RBF uno bru dari berconti balongi sang kulam balongi kata la badung nuno bajong balik belengkot nuno nam ta gari bujen beli kam tam ni tak sengar dia omon berkat maka arbe kan le nam ta jonga nam ta jong fi mau ita kade ta ni ma bersutro ilno kimamba hindai kade jimuan sofa fino tre bersakri kin sedang lawasno kin pepat hagi dibenta karena kalau hindai mengi pembun pat ni pembun klik step mentang ni apa umpat hau ni umdak kam dia jemut ngi bangin pembun pat ngi pembun ki unity kathu bakong sale yang sangar web pedi ba nin penian jan kawe gisno hakwe gisno kajing pelong sipara fi ma fi first step la shana po license unit ba piwan sipo rianong po kamit kayo gisno ka pangandan be gara pinong ngari arbe para lembar na pinong dia jan gawe kajing solong sipara kereta thongi jungi karbe pedi ba nin penjan na kawe gisno jin dasap ya ka unit jungi lade baru kali boy district ladan unit man gisno Ina ke jelo ikin ngilam om tang presiden rompa ini paro ngilam po ka bodi tuma jungi minta po karbe sudah bi ajelo baru kade ke timbo jungi ngamde ek bong bangang ngadam la romang namne chitere gamla pangala don le sports secretary dale timagi dale finance dale ni ape ini kadi ka tai thong target jungi gadi ba ning penjan na first step how ndo kha dengan hano por nindan kam shi ujingi ongba ngari ko ana ta tapi wa chong sting nindan kam shi ngari na first step tang dai kundu wino pling khna arbe engara first step ngari arbe first step uni sing ong ngari arbe first sting kata ke jan fi ba dun pa atom tu ngadon dia ja de kata ka thmu ko san ding di bang penjan na ko wei shong sha wei shong thai in thra bai da kya ai mat kya mabalai gile nonta ka bhaga me apo ka imlang salang dena ni hablong prepare lada mangi kinong ilam juga central body kinong umdo unit subhanallah mino bagi nilai mangi ni kendra ya barjala lada bani mi ya ka issue jong garaba jong dawa jong gari seberi kana ni mi wala la pitani na bo national highway road di ben mi na national jompi ino aya national jompi ya tiger masram ino aya ay gasen jompi ya ti ime jompi akti ba jompi mi kum ki khundap senrang banele namda ka issue ke dawa jong gari seberi tikoina yang scam din kalau ya kata bak apakah keren kamdi mensiwang maknios ngau tangan kata dong skor penrung ruh hage jemut jemut hajobi penrung ruh Islam kejumpi nama hadu menda kaslam jauh tirot sing keraksa amer kejungi utara sing ke robak kilale dei mangi bende kun pat hana benda ka jumpu dei dam ladang imi kun semua mangi menong in pa ime in pa para kan kejungi kat pada non mangi kita ki kun sama kita ki dapsen lang dei mangi banyakun nam ta kadauba so dem dengan scam kene inom krem sipun bat ngau cukup ko manager man like high gina multiply along ku bangi wan mun takasi ban recruitment yepi kum disipai ke jengi kababut ya kaseng KSU hagata labanong jika he ke KSU takisnya ya ke RBF kata ke story hagapan ko ke RBF ke kata kaseng ke ba ya don bentalang hagapan dawa distrik Riboy kata ngatrai ki don kilo ba ikam tipha tang ba ban swan ko ke kimpong ya ka Riboy Youth Production anagi ong ka Riboy Durbar Youth Win kata ke kat kum ke yo story te kemut pa ngatrai bal ada keren ya ka history jong ka RBF kemut pa
ngalatu na ikapor yung iway. Nakatataw, kaya ka baka kwa pun karang na ikalong ba. Nga tayo, baro gitkot yung ka umdok hayunit kadigasing ka panungkong ipanyaso siya ka abu ya. Dan nakatataw mo ang ipi ba, ipanyan sa mga ipi kung gitkot patumay yung ka abu ya. But haswa pinurong haga abu ya pinipatip ka ka konsep, ka idea, ka kumperkat yung ka abu ya. Kata ka lang ba, ngamot ban ong ba, ngihap ban pensay, lanin ngihap ban seneng ipi. Lasi siya ngingim lang babit babiang. Ban ong bagin ay ngijing seneng ngijing tu ipi dari tanpa. Gi kumbo ong pol no, wat pe yang i, ente skap ni kai kapangin keren. Kata kalau ba, don teng habarung hakisten balang, lada de abu ya lada de hagin sing balang. Kidon kidkot lada kidon ki priu ba. Kidon tak kau ke jimut, kata kalau ba, kim don ke jimut bersakri kidon tak kau ke jimut, kata kamu pengamla ban patai, imit sutui, te kata nakale ka RBF ngimkwa kidon kum kita, haba pirung haga RBF ngimkwa pirung, dah ka bersim kuas smur, ka bakut bersakri ke imlang salang, nama ka tim lane ka moto jung RBF rukadai ban sakri, kata, te habarung ha akan RBF kalau kya pakai kamang. Nama tertib pangili hanong gendong baniabe semampo samusning gajangan bani kedul perlo. Igi wegit kot jang ka RBF. Mereka mensim jungi kadi benne pak pangide git kot ka RBF. Ide ban scam. Ide bendon ka mensim la de hakano manong bertala de bor bari dulu kata kadi ji sekri. Te sakawai pat ka kwa berong ba habang ilong RBF git kot ka RBF ngim jude benlong kidkot jong ka RBF haman kita ka hajaka digiat udehi RBF hajaka office ro udehi RBF hasura ko udehi RBF kata te kala bakala hasnong ide kena snong ma hasnong ide kena snong hasurok ide ginong lai dongwan haskul ide kena skul nama tang teng omdei ka seng jungi ma kidon lagi kisah kiba pedot kami kata itu kisah haman kata ka kidon kata ya kedor la neka burung jong keseng sidai bersutu hang nom ni pedot kami ya ka seng tangga da don ke isu kata ka mod ka don kam ngide don kam ban i bang ide ke RBF nama kumbala tipi ka riboi foundation ka ke seng ka balum lang e pi kun semla ha kata ka platform bang ide kendulang baru ka riboi district la da ngatrai bala da don RBF nam ngimla ban kendu kum giku semla kat ka riboi bayar mo kidon gimana tahan jirang kidon na umroy kidon na nakal sodong kumun ngila berkendu lalu deh kena orang yang bentar ngila berselok ngila berprila balik teng kidon ki wepat ki seng bagi orang bagi ki koceng ke RBF ki ruspa teng kidon ki mindset lah mereka idea dari konsep kawan ki belum ki susu bakala mereka belum ya ki koceng RBF begin ruspa kalau untuk kita itu kata kali kam sibat jengki kam doji dei keseng kata ko yang ngakwa opin sutu ba lese pila pendon ka komperkat ba ladangan ruha RBF na kamais ba kam la long kata ngamla hala de ngamla bukan don kum kata mo